mu kirere cya Minembwe mu Gicuku kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya 12 Kigarama 2025 over bibaye ibindi Fardc na Fdnb bakomeje operation nta kuryama bamaze kuzana drone zidasanzwe, drone in night sky and infrared HUD graphics ndetse na mountain terrain nizo ziri kuzenguruka ikirere muri iri joro. Ni mu buryo bwa intelligence, surveillance and reconnaissance mu buryo budasanzwe. Ni ku mirongo y'imbere y'urugamba bibaye ibindi aho rero Fdnb izanye drone za thermal sensors, infrared target acquisition systems ndetse na automatic target recognition. Ni ikoranabuhanga kuri ubu bafite mu bijyanye n'ikirere byifashe gute, ni ibiki bikomeje kugenda biba kuri ubu. Bikaba rero bivugwa ko batangije urugamba mu buryo budasanzwe nyuma y'uko bitangajwe ko Kinshasa amaze kugera abainjeneri bagomba kugira ibyo bahindura ku mirongo y'imbere y'urugamba. Nibyo tugiye kurebera hamwe, turebe uko muri iki gicuku byifashe, aho bigaragara kandi bikavugwa ko ikirere cya Minembwe Fardc ibona ko igomba kugicunga mu buryo budasanzwe. Ariko ibi ni ibiri kwa mu gihe imiryango mpuzamahanga harimo na UN yagaragaje ko ihangayikishijwe bikomeye no kuba impande zose zikomeje kugenda zikoreshwa indege, dore ko bavuze ko M23 irazifite ndetse na Fardc umuturage ni ubabara. Nibyo rero tugiye kureba turebe biri kugenda biba, bikaba rero bivugwa kandi bigaragaza ko biri kugenda bigaragara bijyanye n'uburyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwitegura, aho rero bivugwa kandi bikanemezwa ko bamaze gukora mapping hostile positions ndetse bamaze gutegura supply routes ndetse na precision strikers mu bice bitandukanye. Byose nibigiye gukorwa, byose rero abaturage bakaba batabarizwa, dore ko no ku munsi w'ejo M23 yagaragaje ko biri kuba ari ibintu biteye ubwoba, ni tactical advantage nkuko rero babigaragaje ubwo bateguraga iki gitero ku ruhande rwa Fardc, ariko bikamarira akomeye mu bice bituyemo abaturage. Ni muzero turebere hamwe bikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere y'urugamba muri iki gicuku mu buseruko bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni muze ngaho rero tubashyikiriza amakuru atoso yarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Muve hahandi bababeshya, muze hano tubabwira ibiri kugenda biba ndetse n'ukuri kubibera ku mirongo y'imbere y'urugamba, amakuru y'ukuri atagize aho abogamiye agaragaza ibiri kuba kuri ubu. Rero nkuko rero bigaragara muri teritwari ya Minembwe mu gace gaherereyemo imisozi miremire muri iki gicuku, hagaragaye indege za drone enye za Fardc ziri gukorwa ibikorwa bidasanzwe mu rwego rwo hejuru mu gushakisha aho M23 ikambitse. Ibiro ni ibikorwa bibaye muri iri joro ryo kuwa gatandatu ku igenekerezo rya 13 Kigarama 2025 nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Imboni zacu zihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba zariye kavu mu bice bitandukanye ziduha amakuru aho zigize ziti iri joro ni rirerire mu misozi ya Minembwe. Mu kirere cyaho drone enye za Fardc zifite ubushobozi bwo ku rwego rwa ICR. Nimvuga ICR mu buryo bwa gisirikare ni intelligence, surveillance and reconnaissance, aho rero ari ubutasi, kugenzura umutekano ndetse no gutanga amakuru. Zikomeje kuzenguruka ahantu hatandukanye mu bikorwa byo gushakisha position z'umutwe mu M23 kuko bivugwa ko ku munsi w'ejo zitabashije kumenya neza aho baherereye. Nkuko amakuru atugera bigaragaza ni drone in night sky, infrared HUD graphics and mountain terrain. Zikaba rero izi ari zo mu bwoko bwa biro ziri kuzenguruka iki kirere. Izi drone rero ziri kuzenguruka, amakuru tumaze kwakira nuko zifite thermal sensors ndetse na thermal sensors nibijyanye no gukurikirana ahantu hashobora kuba hari ubushyuhe bw'ikiremwa muntu, ndetse zikaba zifite n'ikoranabuhanga ryitwa infrared targeting acquisition system ndetse na automatic target recognition bizifasha kuvumbura aho abarwanyi bishe haba mu mashyamba, mu bishanga no mu misozi miremire. Biravuga ko izi ziri kuzenguruka ikirere
cyegereye Uvira zikaza Mfizi ndetse na Mwenga Tajari. Biravuga ko Fardc nayo iri gukoresha izi drone mu buryo bwa mapping hostile positions, igenzura supply routes ndetse ikanategura precision strikers mu bice bitandukanye birimo aba barwanyi. Uro nibwo buryo bushya bakomeje kugenda bakoresha mu kugabanya ingorane bivuga ko ingabo z'uku ziri ku butaka zihura nazo ku ruhande rwa Fardc. Kuko ro bigaragara amakuru ari ahane mu Ventura ikambitse mu gace ka Mikenke hafite tactical advantage, ni imisozi miremire itanga cover ndetse na concealment, aho rero bituma Fardc ikenera mu buryo bwihuse ikoranabuhanga nk'uko bigaragara mu makuru atugeraho. Izi B-roll za mountain hot sea and simulated drone hodge scanning terrain zikaba rero zije mu gihe izi drone zari ziri mu kirere. Barinda umutekano bemeza ko bakomeje gukurikiranira hafi ibijyanye na airstrike cyase artillery adjustment operations mu gihe ibikorwa byo ku butaka bikomeje kugenda bigorwa ndetse bigorana nk'uko bigaragara. Nk'uko rero bigaragara bari muri ibice batubwiye ko hari ibijyanye n'inzira ndetse n'umuvuduko bikomeje kugenda bigaragara muri ibice bigaragaza ko urugamba rushobora kuza gukomera ku munsi w'ejo. Nabwo hiriwe ibindi bitero bikomeye aho bitangazwa ndetse mu 23 yatangaje ko yagabwe ibitero mu buryo budasanzwe maze abaturage bakabibabariramo. Aho rero mu byatangajwe nk'uko Lawrence Kanyuka yabivuze ndetse na Moise Munyarugabo mu kiganiro yavuze ko mu gitondo cyo kwigenekerezo rya 12 mu gihe ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi zari zikomeje ivy'urugamba, yagize ati nta ngabo z'ihuriro ry'abagizi banabi ziteze kubona inyungu za gisirikare muri iki gitero. Ni ibisasu bikomeje kuraswa kugira ngo byice binasenye indege na drone biri kurasa mu bice bituwe n'abasivili mu midugudu. Abaturage kuri ubu bari mu bwoba bukomeye. Harera akaba yaragaragaje uburyo urugamba rukomeye. Uyu munyapolitike yagaragaje ko bitumvikana ukuntu leta ya Kongo ikomeje gushinja ihuriro rya FDC kurenga ku gahenge mu gihe imaze igihe igaba ibitero by'indege z'intambara ndetse na za drone byibasira abasivili. Ingabo za Kongo n'iz'u Burundi ziri mu misozi miremire mu bice bikikije Minembwe, zimaze igihe ziri mu nzira mu bice bitandukanye zifunga abaturage. Biravugwa ko babujijwe kujya ku isoko ndetse na OCHA ikaberutse kuba yasaba ko imihanda ifungurwa abaturage bagakomeza ibiri kuba. Reka twumve uri kuri tera uko abitubwira biri kugenda bibera no mu yindi misozi itandukanye. Bigaragara n'ubundi ni imirwano yubuye isa nkaho bya bindi nyine bigaragaza ko bakora withdraw, kuko nakubwiye yuko ku mipaka urabona za Ruvunge nubwo yafashwe abasirikare benshi barirundiye za Kibitoki mu gihe Ruvunge iri kuyoborwa na 23. Yego, bishoboka kuba wenda barashatse gukora mu buryo bwa tacticoma kugira ngo barebere hamwe y'uburyo bakora imirwano, noneho 23 ikaba yajya guhugira kuri ibyo, noneho igahita ikora comeback. Yego, nirwo rwikekwe ruhari nk'uko nari nabikubwiye. Birasa nkaho n'ubundi bakomeje kugenda bashakisha buryo ki bakora udutendo dukomeye cyane kugira ngo bahuze 23 yigarurira ibice byinshi. yego, kugira ngo imirwano yongere igaruke ndetse nimba hari n'ibishoboka uduce tumwe na tumwe igenda idufata, kuko misiyo iracyahari yo kurinda utu duce nk'uko bari babivuze ndetse no kuba bakwigarurira ibice, kuko uko byagenda kose ku nyuma y'ubwoba bukomeye cyane leta y'u Burundi ifite yo kuba ivuga ati twitege ko dushobora guhura n'ikibazo gikomeye nimba amaginga ya ku mipaka ihuza Kongo n'u Burundi uwo mwari muhanganye ari we nanone muri kurebana mu micungire y'imipaka. Ingabo z'u Burundi ziri hakurya n'iza 23 ziri hakuno,
urumva bari kurebana amaso ku maso, urumva ni ikibazo gikomeye cyane ndetse n'ubwitango rukomeye cyane, urumva nta bundi buryo bakabaye bari gukora, ahubwo bo bakomeje kugenda nyine bashakisha buryo ki bakora udutendo dushobora gutuma M23 yibanda kuri za Minembwe kujya kurokora abaturage. Yego. Noneho bagatangira gutera ibitero shuma muri utu duce twigaruriye n'izi nyeshyamba za M23. Yego. Ni urugamba rukomeye cyane, nakubwiye yuko abasirikare benshi bagiye bahunga, nubwo bamwe bambutse ariko abenshi n'ubundi baracyari muri ibi bice. Yego. Ariko maginga ya abawazarendo aho bita ahantu bakomeje gutera akaduruvayi cyane ni mu bice bikomeye cyane bya Minembwe, aho bita za Katimbo, za Malungu, za Kakomba. Yego. Abawazarendo bakomeje kugenda bakora ibintu bikomeye cyane mu gihe iyi twirwaneho iri kurwana za Kamambo, za Kakuku ya kabiri. Yego. na za Turambo, za Kiyanda, naho biri kuvugwa ko abawazarendo bagezeyo. Yego. Kubera yuko ari ahantu naho hagiye basa nkaho bashaka kugotagota nyine ngo barebere hamwe uko bakwita twirwane itoroshye, nayo burya twirwaneho nayo imaze kumenya uburyo bw'imirwanire bitewe n'uko nabo baratojwe cyane, bafite umwitozo uhambaye. Yego. Maginga ya rero nubwo wumva mu Minembwe bikomeye, urugamba rukomeye. Yego. No muri Ovira ntago umutekano wari wagaruka neza bitewe n'abawazarendo nakubwiye basa nkaho batuyemo. Ni ibintu bisa nkaho bo bashaka kurebera buryo ki bagenda bateza akaduruvayi ahantu hose, noneho bagacanganyikisha M23. Yego. Bakareba ko hari icyo bakora ndetse bakongera n'indi misada mu buryo bushoboka bunagaragara, kugira ngo barebere hamwe ko hari uduce bakongera kwigarurira. Yego, kugeza ubu wenda kubirebana nuko abasirikare b'u Burundi bagiye bambuka, mu by'ukuri wabonaga ubwo bagendaga M23 bareka bakagenda mu mahoro nk'uko biri gutangazwa, kuko wambwiye ko iki gikorwa wakirebaga ndetse wampaye n'amashusho, usibye ko nabonye atagaragara neza, mbona ntayereka abadukurikiye. Bwana Safari, uranyumva? Kumva cyane. Ndimo ndakubaza nti ukurikije uko abasirikare b'u Burundi batashye, biragaragara ko batashye nk'abantu badafitanye ikibazo na M23 nk'uko biri kuvugwa. Wabibonye gute igikorwa cyo gucyura bari abasirikare? Maginga ya mu kubacyura nyine ni bya bindi byagiye bigaragara ku rugamba. Hari abasirikare bo bakunda amahoro ndetse bo baniripotingi iyo babona urugamba rukomeye kugira ngo batasiga ubuzima. Yego. Mu gutaha batashe mu mahoro, ariko nyine icyo nakubitangariza ni uko ingabo z'u Burundi ari nyinshi cyane, kuko bo barashaka kugaragaza ko bo bemewe wenda nko gutsindwa, bikagaragara yuko baba batashye nyine. Ariko nakubwiye yuko igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare benshi muri aka gace, ibihumbi birenga 15. Yego, ni benshi cyane. Mu bihumbi birenga 15 bari mu jeudi 11 décembre 2025. Gouvernement du jeudi 11 décembre. Yego. Nkuko baba bari kumwe n'iri huriro rya Fardc. Yego. Ubwo rero ntabwo mu basirikare twabonye bari aho ngaho, ntabwo wavuga ko
baba bashizeyo bose kuko wasanga abo bari gucyura ari babandi n'ubundi batangaga ramforo basaga nk'aho bakiciye ku mipaka nyine urumva bo ntabwo bari bari kuri misiyo nyine yo kwinjira mu gihugu ahubwo ni babandi bazaga batanga imisaza baturuka mu gihugu cy'i Burundi. Yego Bwana Safari ndagira ngo unyemere tugaruke ku byatangajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aho yagaragaje ibi bimaze iminsi bigaragara ndetse n'ibivugwa muri aka karere ashyira umucyo hanze agaragaza ukuri kubiri kuba ndetse n'ibyo yagerageje gukora mu rwego rwo kugira ngo ibibazo bikemuke anasobanurira abanyarwanda ndetse n'abatuye isi ibijyanye n'amasezerano aherutse gusinyirwa i Washington DC. Uranyemerera ubwo mbere yo kuza kutujyana ku zindi aksi utubwira ibiri kubera no mu majyaruguru ndetse na za Karehe hose, uranyemera mbanze mbwira abadukurikiye ibijyanye n'ibyatangajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko Son Excellence Fardc Ndayishimiye uyobora Burundi yagerageje guhisha uruhare rw'ingabo z'igihugu cye mu ntambara iri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, atamazwa n'abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri. Burundi rero bukaba bwari bufite ingabo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu ntara Kivu y'Amajyaruguru East African Community Regional Force, zari zifite inshingano yo kujya hagati y'impande zihanganye kugira ngo zijye mu biganiro by'amahoro. Maze mu mpera za 2023 Perezida Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afashe icyemezo cyo kwirukana ISRF muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi, hasigarayo izo Burundi zari ziri mu butumwa ariko zihabwa inshingano nshya yo kurwanya umutwe M23. East African Community Regional Force icyurwa, leta y'u Burundi yongereye ingabo nyinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hashingiwe ku bwumvikane bagiranye n'iya Kongo. Nibwo rero ingabo zo mu muryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC zoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo Perezida Paul Kagame yari ari kwakira indahiro z'abayobozi ku igenekerezo rya 11 Kigarama 2025. Yasobanuye ko icyo gihe yahamagaye Ndayishimiye ku murongo wa telefoni amubaza impamvu ingabo z'u Burundi zisigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi za East African Community Regional Force zarirukanwe. Yagize ati yarabanje arambwira ngo abafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo, avuga ko biri mu majyepfo za Uvira na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Perezida Paul Kagame yavuze ko yabajije Ndayishimiye ikingabo z'u Burundi zagiye gukora muri Kivu y'Amajyaruguru kandi zifite ikibazo mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo Uvira. Abanza kumuhakanira ati arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndabwira nti hari ababimbwiye ariko nanjye narabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nabyemera burundu ntabanje kubaza wowe ubwawe ngo numva icyo umbwira. Ati oya, wabikubwiye yarakubeshye, nta ngabo zacu ziri aho ngaho mu majyaruguru yanyu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo ubunyibwiriye ndabyemeye ko mutariyo. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko nyuma y'igihe gito avuganye na Perezida Ndayishimiye abasirikare benshi b'abarundi bafatiwe ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ko mu nama yahuje abakuru b'ibihugu byo mu karere Perezida w'u Burundi yagaragarijwe ko abasirikare b'igihugu cye bafashwe arabihakana. Yagize ati ntabwo hashize kabiri ndetse benshi bafatiweyo abafatirwa mu mirwano, hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi b'u Rwanda Burundi bagashaka guhakana abandi bakabareka. Ati ese none mwihakanye n'abasirikare banyu ntimubashaka tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe. Kugeza mu kwezi kwa mbere 2025 abarwanya M23 bari bamaze kwambura ingabo z'u Burundi bice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, bikaba rero bizaragiye bigaragara mu bice bitandukanye, aho rero hagiye hafatwa abasirikare benshi b'Abarundi bafatiwe mu Minova, Kavumu ndetse na Bukavu nk'uko amakuru ahari abigaragaza.
Perezida Paul Kagame yatangaje ko leta y'u Burundi yohereje ingabo zirenga 20,000 mu buseruko bwa leta yarani intwaro rusange ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, Kremi mu ntara ya Tanganyika, Kindu muri Maniema, Kisangani muri Chopo na Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Yasobanuye ko izi ngabo z'u Burundi zishe abanyekongo benshi cyane cyane mu gice cya Minembwe gihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Zohereje kandi imbunda ziremereye zirasa kure na za drone z'intambara, ariko umuryango mpuzamahanga ntacyo ubikoraho. Ni mu gihe rero hagati aho na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yagize icyo atangaza ku birebana n'imiryango mpuzamahanga. Bwana Safari uranyemerera nabyo duhite tubibwira abadukurikiye. Mu mujyi wa Bujumbura by'umwihariko muri Paredo Kiriri habaye inama idasanzwe ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi uri bukomeze. Ni inama y'ikiganiro cya Afurika ku rubyiruko, amahoro n'umutekano, edition ya 4 bise 4e edition du dialogue centenaire sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Ikaba yarateranye ifite insanganyamatsiko igira iti kurenga amagambo, guteza imbere ubushobozi n'ubwitabire bw'urubyiruko mu iterambere rirambye. Izi nama zayobowe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe usanzwe ari champion w'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe mu bijyanye n'urubyiruko, amahoro, umutekano. Ni huriro rero rinini ryatumye urubyiruko rwaturutse imihanda yose ya Afurika mu rwego rwo kungurana ibitekerezo ku ruhare rwabo mu bikomeje kugenda biba. Mu ijambo rye Perezida Evariste Ndayishimiye yakoresheje iyi nama nk'uruhimbi rwo kunenga uburyo amahanga yirengagiza ibibazo by'umutekano muri Afurika, cyane cyane ibibazo biza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarengane kayo gaterwa n'igisirikare cya FC ashinja ko gifashwa n'u Rwanda. Yagize ati mu bice byinshi bya Afurika ntihumvikana amasasu, ariko ndababwiza ukuri ko intambara yo birimo amayeri menshi kandi igoye kuyisobanukirwa. Afurika irashakishwa kubera umutungo wayo, kandi ibihangange by'isi bikongeza imvururu kugira ngo bibashe kuhotera. Badutera intambara y'ijoro ntibigaragara, ariko bariho barihishe, barabyifashisha kandi badutera kuyoba. Yavuze ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kugabwaho igitero kigahura n'ibibazo bidashira mu gihe amahanga yo natabyumva. Ku kibazo cya Sahel, Perezida Ndayishimiye yihanangirije ibikomeje kugenda biba. Mu gusoza ijambo rye, Perezida w'u Burundi yanagarutse ku bibazo byo mu karere ka Sahel n'uburengerazuba bwa Afurika, aho yavuze ko ibihugu nka Mali, Burkina Faso, Niger n'ibindi byugarijwe n'iterabwoba rihoraho ntihagire ingamba zifatika mu rwego mpuzamakungu rwo kubishyiraho akadomo. Yibukije ko inkunga igenewe iterambere rimwe na rimwe ikoreshwa nabi igafasha impinduka z'abaturage, zikaba rero ari ibintu avuga ko bigenda nabi, ibituma bamwe mu banyapolitike baba abaterankunga b'umutekano muke aho kuba abarinda igihugu. Ibi rero akaba bivuze mu gihe Uvira yafashwe na AFC. Ijambo rya Perezida Ndayishimiye rije mu gihe umujyi wa Uvira wamaze kuba wafatwa ndetse kuri ubu ukaba uri kugenzurwa na Alliance Fleuve Congo. Mutama rero ngayo nguko ndagira ngo ukomeze utujyane n'ahandi naho tubwire ibiri kugenda biba, dore ko wambwiye ko n'ubundi no muri teritwari ya Masisi naho hari urugamba rukomeye rukomeje kugenda ruhabera. Nk'uko amakuru umuntu aba agenda yumva kuri tele, kuko abawaza rero iyo bari kuganira bari nko mu tubari banywa. Yego, turumva impuzanzira bikomeje kugenda bigorana. Muranyemerera Bwana Safari twongere tumuhamagare, ariko hagati mu gihe rero tutaramubona turababwira ko imirwano ikomeye muri teritwari ya Masisi yo irakomeje, ndetse kugeza ubu abakurikiranira hafi biri kuba baratangaza ndetse bakavuga ko urugamba rwinjiye mu isura nshya muri teritwari ya Masisi hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara kandi bikomeje kugenda bivugwa, benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba baravuga ko hakenewe izindi mbaraga, hakenewe kugira igikorwa. Reka rero tubabwire mu buryo bw'iramvuye uko muri teritwari ya Masisi bihagaze, mu gihe Bwana Safari twumva rero ibijyanye n'impuzanzira ye bitari gukunda neza.
Amakuru dufite aravuga ko kuwa gatatu ku igenekerezo rya 10/2025 hongeye kuba imirwano ikomeye kandi kazahitwa Ibitongi kilometero 3 uvuye ikarembe muri grupoma ya Bashari Mukoto muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atandukanye ava muri aka gace agera mu itangazamakuru aravuga kandi aragaragaza ko inyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo bongeye gusubira mu mirwano. Amakuru dufite aravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23 mwaka ya gace, bikaba rero byarabaye ahagana mu masaha 10 z'umugoroba ku isaha yarigezweho muri territoire ya Masisi. Urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje rwashoboye kumvikana mu bice biberamo imirwano mu midugudu itandukanye. Nyuma y'imirwano ubwoba bwatashye mu baturage ba Karembe n'ayitwa Kalonge. Amakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko muri Bitongi hagaragaye urujya n'uruza rw'abaturage bahungaga imirwano berekeza ikarembe mu gihe abandi bagiye bihisha mu bihuru ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Reka rero dusoreze ngaha kuko ndumva bwana Safari bijyanye rero na connection bitari gukunda ko twabasha gukomeza kugenda tumwumva. Ubwo Safari uratwumva noneho? Yego ndumva network zabaye ikibazo naringiye gusoza ariko ubwo uje noneho nta kibazo watubwira ibindi bivugwa handi. Nari maze kuvuga ibyabereye Karembe na Karonge, niba hari ahandi wenda hari kubera imirwano ubu ngubu naho wabitubwira noneho tukaba twagana ku musozi tukaza kongera kugaruka. Wazalendo bakomeje kugenda bakora udutendo dutandukanye mu bice byose by'igice Kivu. Yego, kuko abaturage babashabiritse tugenda tuganira bagenda bavuga ko nonaha no muri za Walungu hakomeje kugenda haba ikibazo, n'abaturuka muri za territoire ya Fizi nabo ni ikibazo gikomeye cyane. Abazalendo bakomeje kugenda bagaba ibitero cyane biturutse ku guteza akaduruvayi. Yego, ubwo urakomeza ubikurikirane bwana Safari, uraza kutugezaho idonido rirambuye mu masaha ari imbere. Yego turagushimiye cyane bwana Safari. Yego namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, tubashimire cyane, mukomeze mubane natwe. Wowe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere guca kukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza. Astra Vista.